Shuti bavandimwe iyi ni channel yanyu kandi Mutabazi ayo official ikabigarutse kandi kugira ko ngo ibashe kubagezaho nanone amakuru ahayabera hari iwacu kuko nanone twavyiyemeje tudashobora guhwema kubabwira amakuru ayo twumvise tudashobora kuyihererana nkuko dusanzwe tubivuga. Turavuga ngo reka tugaruke nanone tubashe kubagezaho abakunzi b'icano tubabwire amakuru nanone abera muri kariya karere kiwacu uko nanone ziriya nkozi z'ibibi cyangwa se abiyemeje guhasha buriya bwoko bw'abatutsi b'abakongomani batuye muri Kongo cyane abanyamurenge batuye muri ya misozi ruguru ya Sud Kivu, muri Sud Kivu ariho Minembwe cyane aho birasiye aho batera mu mpande baturutse impande zose. Habaye mu minsi yashize Perezida w'u Burundi abwira umukuru uwo yishikiraho cyane cyangwa se uwo yizeye ndetse ngo nuwo hafi yewe hari icyo bapfana, nkuko amakuru aduhahira adusumira hirya no hino yabitubwiye. Yohereza umuntu ukomeye cyane hariya mu Burundi yizeye wiwe ndetse ufite icyo bapfana cya bugufi, ati genda undebere hariya mu Rugezi impamvu Rugezi idafatwa, impamvu Rugezi abantu bagendayo bose bakubitwa. Genda uze kureba, uje kuri tere ndagutumye ugenda urebe nk'umuntu nizeye undebere uzogaruka kumbwira amakuru. Shuti bavandimwe nkuko nanone tubizi M23 hamwe na twirwaneho na abantu bahetse isezerano, bafite isezerano barwanira ukuri, bataza batsindwa. Buri gihe iyo baje nanone abanzi baturutse impande zitandukanye barakubitwa bagahashwa, bakagenda usigaye akagenda ahungura ugutwi nkwariwe n'inzuki akaza kuvuga amakuru. Ariko ndababwira yuko iyo ntumwa nanone yavuye Bujumbura itumwe na Sebarundi iraza ari uwo yashize ku mutima, ari uwo yizeye, ari uwo mbese wo hafi yiwe yizeye ushobora kuzamubwira ukuri yuko ati sinabyemeraga. Yaravugaga ati ntabwo mzemera, ntabwo mzumva kuvuga ngo Rugezi yarananiranye. Buri gihe abagiye barakubitwa, bagakubitwa nk'abana batoya, bagakubitwa nk'umubyeyi uhana umwana wiwe kera mu biraro, naho ubu ngubu naho ndibigishoboka. Mu biraro niho bagiraga uti umwana utumva bakamukubita insobeko cyangwa bakamukubita iki. Ariko ino byaracitse, byarashize kuri kino kinyejana byarashize. Nuko rero Sebarundi abwira uwashize ku mutima, uwo yiyumva ko ashobora kumubwira amakuru y'inyoka, ati genda uzamukane n'izi ngabo ndaziguhaye, ugende urebe batere urebe uko baza batsindwa. Ibyo ni ibintu byabihishe. Bari abantu bari hariya bahetse isezerano ry'Imana, ni abantu barwanira ukuri, ni abantu banga gutotezwa, ni abantu banga guhashwa mu gihugu cyabo, barwanira ukuri. Kandi abarwanira ukuri nkuko tubivuga buri gihe, nkuko tubivuga tubibabwira buri gihe Imana ibiri mu ruhande rwabo kandi baratsinda. Baraza Sebarundi amaze gutegeka uwo muntu araza, iyo ntumwa yiwe iraza, yari yizeye cyane, ni umusirikari ukomeye, sinzi iranga yari ifite sinyo bivuga, ariko niwe ubizi cyangwa se hamwe na M23 na twirwaneho nibo bashobora kubimenya yuko ari bo bakoze ako kazi. Araza barazamuka baca mu mato nkuko mubizi, baca mu mato muri Tanganyika. Baraza bageze za Baraka barazamuka, bari bwinshi cyane, igisirikare cy'u Burundi, FRDC, Mayimayi, FDLR, barazamuka bose bihaya umuriri. Bari baje none hari byinshi kuko bahora baza, ariko nubundi bagakubitwa akaza kugira gute nguja kuroba ntaza yumva umukunguru w'imvura, niko baciye umugani. Baraza nanone baturuka muri za nzira nyinshi, batinya yuko inzira imwe bashobora gukubitwa, baturuka mu nzira nyinshi nkuko bazi ariyo tactique yabo bahora bakoresha. Ariko ibyo Imana yabahishe nuko batazi yuko
M23 na twirwaneho batambuye amayeri yabo. Iyo mugize iminsi igisirikare iyo kigize iminsi kirwana na aduyi izimenya uko aduyi ameze, izimenya uko aduyi atera, izimenya uko aduyi atera ahaturuka na mbino ziwe akoresha na taktike zose. Igisirikare cya twirwaneho cyangwa se hamwe na M23 bamaze kuzingatiya uko aduyi abaje ameze niyo yoza angana n'inzuki, ariko barabizi bazi uko bashobora kumurwanya kandi bakamutsinda. Nuko nshuti bavandimwe baca umugani ngo umuntu inkuru y'ubasubira inyuma. Nuko hanyuma Sebarundi atogeka uwo mukuru w'ingabaraza azana nabo n'izo ngabo zose baca mu mato baraza. Ingabo z'u Burundi zica mu mato zigeze hariya bageze hariya Ibaraka barazamuka. Bazamutse nanone bigabura muri za nzira zitandukanye. Intare za Sarambwe nkuko mubizi hamwe na twirwaneho ntabwo baryama, ntabwo bagira gute, baryamira buri gihe, bahora baryamira amajanja, bazi yuko uburyo umunsi wari wo wose cyangwa isaha iyo ari yo yose ntabwo bashobora kwirara. N'abantu bizi igisirikari bakamiritse badashobora kwirara. Baraza, aduyi araza yiyemeje noneho yuko azanye n'umuntu watumwe muri presidence, intumwa ya presidence kwa Sebarundi, yamutumye uvuye kwa Sebarundi. Araza amaze gushika rero atangira gupanga, bamwereka rero ati hariya, bamwereka ati hariya niho mu byicaro bya M23 na twirwaneho, hariya niho bakambitse, turahariya duturuka aha. Arabapangiye rero igihe bagihamwereka gutya, rugikubita gutya igihe bagihe bamwereka. Kera intare za Sarambwe intare za Sarambwe kera ziba zamubonye bafite n'amadorobindi, dore ko bafite n'amadorobindi areba kure cyane. Kera baba bamujomereye bamushira muri tageti, bamwereka ubudasa. Uko bamugize namwe murabyumva. Amahirwe make Sebarundi yagize, ntabwo iyo ntumwa yatumye yasubiye kandi kumugarukira, ahubwo abandi nibo bagiye kumubwira ati wa muntu byarangiye. Ntabwo yagize amahirwe makeya, ntabwo abashe kugaruka. Niko bigenda. Yuko buri gihe ibyo ni ibintu bashatse kwerekana n'Imana ikoreramo, ikoresha bariya abantu. Kuvuga ngo umuntu utumwe noneho atumwe n'umukuru w'igihugu, avuga ati genda undebere uko urugamba rumeze, igituma batsindwa hariya hantu, buri gihe uzumbwire. Bagiye bamwerekera, kera bayagiye muri tageti, kera baramunokeje. Murabyumva namwe. Amahirwe makeya ntabwo yabasha gusubira i Burundi. Duhaye pole famiye yiwe, nta kundi twabigenza. Sebarundi nkuko yabyiyemeje, nkuko yafashe amafaranga, tubizi neza nkuko yafashe amafaranga ya Tshisekedi, ya Perezida Tshisekedi, yiyemeza yuko atagomba kureka kohereza ingabo kuza kwica buriya bwoko bw'abanyamurenge kuko babyiyemeje na Perezida Tshisekedi. Nshuti bavandimwe, amahirwe make iyo ntumwa yatumye ntabwo yasubiye kandi kumugarukira, ahubwo bahise bamutelefona bamubwira yuko wa muntu atabashije kandi kubaho, ubuzima bwiwe bushiriye hehe mu Rugezi. Icyo mbabwira ni iki nshuti bavandimwe, nuko hari ahantu buri gihe iyo abantu baharangwa, uriya mugabo yafashe faranga nyinshi, afata ifaranga zishobora kugira gute, agurisha nk'igisirikare kiwe arakigurisha. Mbese n'abasirikari bazamuka rwose ntacyo bazi, bahaye barwanira. Ntawateye Burundi nkuko dugora tubivuga, ntawaje gutera Burundi, ntawaje kugira gute, nta muntu wamanutse avuye mu minembwe ngo aze ngo atere Burundi, ntawe uri ku mupaka w'u Burundi. Ariko buri gihe nkuko yabyiyemeje arya amafaranga, yemera gufata kiriya kiguzi cyo kugira ngo ahashe buriya bwoko, amena amaraso y'inzirakarengane. Imana yo mu ijuru ntishobora kuzemera.
Imana yo mwijuru ntishobora kubyemera. Buri gihe ihora irwanirira buriya bwoko bukeya, ihora irwanirira buriya bwoko bwashizwe kuri target yo kurangizwa, bwashize kuri target yo gukurwa ku isi, ariko ntabwo dushobora tubabwira ibyo tubabwira n'ukuri. Imana iri mu ruhande rwabo buri gihe, nicyo gihe bagenda ari benshi kuko mubizi, bagenda ari benshi batangana, ndetse baruta ku mubari, baruta M23 na twirwaneho, ariko bagakubitwa nk'uhaye ukubita iki, nka kwa kundi yababwiye nk'umuntu wakubitirwaga mu kiraro, ayakubitwa n'abashumba, nk'umwana ukubitwa mu kiraro ayakubitwa n'abashumba kera, niko bakubitwa nabo. Rero icyo mbabwiye niki, muzorebe n'igihe cy'Isiraheli, igihe cya Dawidi yari umwungeri w'intama. Goliyati, ingabo z'Abafilisitiya bakaza gutera abanyezirayeli, bakabatera bakabatoteza. Hariho umugabo uteye ubwoba cyane cyane witwaga Goliyati, araza. Ariko nanone waje kumuhasha ninde? Waje kumuhasha ni Dawidi, umwungeri waragiraga intama. Imana ntizireba ubwinshi, Imana ntizireba ubwinshi. Abanyezirayeli bari baramunaniwe, bari barananiwe. Abafilisitiya barazaga yatontoma, Goliyati yatontoma, bagatangira gusubira inyuma, bagenza ikinyamugongo yuko umugabo yari wateye ubwoba cyane. Rero icyo mbabwiye niki, niziriya ngabo ziza ari nyinshi, bariya bamayimayi bafatikanya n'ingabo z'u Burundi, bagafatikanya n'igisirikari cya FARDC, bagafatikanya na FDLR, bakaza bose, ntabwo kumana bagaragara ko ari bwinshi, ko ari benshi. Niyo mpamvu bagakubitwa buri gihe bakahabonera isomo, bagakubitwa buri gihe bakahabonera isomo. Hariya hariho amasezerano, niko nguma kubabwira. Bariya bari hariya barwanira uburenganzira bwabo. Nta bantu baje gutera Burundi, ntabwo bafite umugambi wo gutera Burundi, ntabwo bafite umugambi wo gutera hehe igihugu cy'u Burundi. Ariko kuba leta y'u Burundi na Sebarundi yarariye ifaranga, agafata igisirikare cy'u Burundi ati gaho mugende muze guhasha buriya bwoko bw'abanyamurenge, mubahashe, mubatware n'ibintu byabo, inka zabo muzijane, musenye amazu yabo, mubirukane hariya, bafatikanye na Perezida Tshisekedi, ibyo bintu ntabwo bazobishikaho. Nje mbabwira nk'umuntu baheza advice, mbabwira nk'umuntu babwirisha ukuri, mbabwira nk'umuntu ndetse ukunda Abarundi. Ntacyo dupfa n'Abarundi, Abarundi twamye duturana neza, bari bavaze bacu, kuko n'ubu ni bavaze bacu. Bariya abantu bazamuka hariya bagiye gutera bariya abanyamurenge, kiriya gisirikare cy'u Burundi, ntabwo bazobona amahoro. Ntabwo Imana izemera ngo buriya bwoko buharangwa buzira karengane, buzira uko bwaremwe, ngo bagende baze guharangwa n'igisirikare cy'u Burundi. Niyo muba buri benshi, niyo yohereza n'amabatayo azoza bagenda bagaruke bababwira uko byagenze. Sinje babwira inkuru, usigaye azoza babwira. N'igituma umwe asigara n'ukugira ngo aze kubabwira amakuru uko byagenze. Mutaza kwibesha ngo bari abantu bariho, bari abantu bameze gute, bazoza bababwira uko byagenze. Ikibabaje nuko bamwe bapfira niyo ngiyo, ntimubone n'imirambo yabo ngo mubashingure. Icyo ngicyo nicyo kibabaje na famiye zabo, dufatikanyije n'akababaro na famiye z'abariya abantu, zakira gisirikari kigenda kikaza gupfira mu minembwe, kizira ubusa, kizira karengane, kizira ifaranga za Sebarundi yariye ahawe na Perezida wa Tshisekedi. Nshuti bavandimwe, icyo nshatse kuvuga none, icyo nshatse kubagezaho uno munsi, nuko abantu bamwe b'Kinshasa nyabonye inzandiko, bamwe bandika bavuga ngo igisi ngo bariya, ngo abanyamurenge ngo bari hariya, ngo bakiri muri ho plateau, ngo igituma ngo bari hariya ngo ni Sebarundi ngo bafashije. Ibyo bintu ndakundi mwovuga, birazwi mwebwe muri Kinshasa, mwarafashwa amateka muri imbere ya Tshisekedi. Ntabwo twona bagira gute, ntacyo twobaziza yuko ntacyo mwovuga gute se? Mwarafashwe muri aho ngaho, muragaburirwa na Tshisekedi, none niki mwovuga? Ntacyo mushobora kuvuga. None se muvuze ngo M23 mukayivugira nti turabona namwe ko mudashobora kubaho, niyo ntimwobaho. Rero icyo tuzi,
ntabwo ari mwebwe muvuga ngo igisirikare cy'u Burundi nicyo kibeshejeho bari abantu bo mu Minembwe kandi bahaye bapfa bishwa n'igisirikare cy'u Burundi. Igahororo wereye mu Rurambo igisirikare cy'abarundi kirafatikanya n'abamayimayi kikarasa abaturage kikabica kikajaba kajana n'ibintu byabo. None se mwebwe muri Kinshasa muravuga mukandika inzandiko mwandika inzandiko mbikurikiye mushingiye kuki? Mushingira kuki? Abaturage bahaye bapfa bahaye bicwa n'igisirikare cy'u Burundi bahaye bicwa n'igisirikare cya Kongo bicwa na FDLR bicwa na mayimayi aribo muhaye muvugira mwebwe murabavugira hamwe na Gisekedi yuko muri kumwe na Gisekedi. Shuti bavandimwe icyo nshatse kuvuga nanone nuguheza bari abantu bari Kinshasa pole cyane muzamureka kuma kuvuga amagambo menshi muceceke base mucecekera aho ngaho muguma aho ngaho Imana nibafasha muzohava namwe ariko mureke kuma kuvuga ngo igisirikare ngo cy'i Burundi ngo nicyo gituma ngo bari abantu ngo kibesheje ngo protecting bari abantu ntabwo bishoboka. Kirabica turabizi nabo mu Minembwe barabizi ko bicwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ejo bundi bamanukanye igisirikare cy'u Burundi cyamanukanye n'umuntu bikoreye kimanukana n'abapolisi. Umupolisi barashitse bamuruburira baramutema baramujana bamugeje bamayimayi bamutema umutwe. Uwo mupolisi ngo akorera leta ya Kinshasa ntibamutemye byarashorewe n'abarundi. Abarundi ntibari bahari Yakangaye se batera imihana y'abanyamurenge bari ruguru bagafatikanya na FDLR hamwe na mayimayi. Abaye barwana mu rugezi ni bande sibo? Rero ni mwicecekere mureke ibyo ngibyo mureke bagume abahezi $1 muceceke ariko mwoye kuguma gutoneka abantu bari mu Minembwe mwoye gutoneka abanyamurenge aho baherereye hose. Mubireke ibyo ngibyo mukirasi birarura kuko duhora tubivuga. Shuti bavandimwe nanone tukaba tugarutse nanone kumi shikirano nanone ihayiba hariya ibera hariya nanone muri Amerika yobowe n'ubuyobozi bwa President Trump wa Amerika. Turabona yuko nanone turashobora kugira analize yacu kuko tubona buri gihe uriya president wa Congo buri gihe nje uko mbona nuko mbona kuri none arashobora kuzanga imishikira arashobora kuzanga ibyavuzwe mu mishikirano yuko n'umuntu udafite umusima n'umuntu bagenda bagasinya bagaruka bagera hariya bagatangira bagasubiranamwo ngo mwasinye ibingibi bagasubira kandi bagahinduka bakavuga ngo ntabwo tubyemeye. Rero nje uko mbona iyo analize yanjye ndabona ko Gisekedi azohinduka. Gisekedi azohinduka buri gihe arahinduka bemezanye ibintu bagakorana imishikirano bagasinya bamara kugera hariya agasubira kandi agahinduka. Nibyo navuze muri video ishize Gisekedi nje mufata nka cyangwa se leta ya Kinshasa nyifata nk'umwana wahiye mu kwaha. Nyifata nk'umwana wahiye mu kwaha. Umwana wahiye mu kwaha azabura uko afatwa. Umwana wahiye mu kwaha uzugira ngo uramufata hangaha atiyo wagira ngo uramufata hangaha atiyo wagira ngo uramufata hangaha atiyo wagira ngo uramufata ijosi atiyo. Niko iriya leta imeze. Ariko mbino yose bitwaza cyane igituma babyanga nukugira ngo nanone buriya bwoko yiyemeje buriya bwoko bw'abatutsi bagume babarase bagume babice. Igituma temerera ya mishikirano nukugira nanone ngo agume yice bari abantu nukugira ngo drone zigume zoherezwe mu Minembwe zigume zice buriya bwoko bw'abanyamurenge. Akaba ariyo mpamvu tusemerera buri gihe, akaba ariyo mpamvu tuvuga buri gihe amahanga nareba impamvu leta ya Kinshasa itemera imishikirano igimuhinduka buri gihe. Bagenda bagasinya bamara gusinya ngo bahagarike intambara bagire gute ariko nanone ukumva ko baraguma kurasa abantu ndetse na za drone zigahaguruka zigatangira kuza kurasa mu Minembwe. Ni buriya bwoko biyemeje kurangiza, ni buriya bwoko b'abanyamurenge bemeye nanone bemeje kugira gute kurangiza hamwe na leta afatikanije na leta y'u Burundi yiyambaje aya mafaranga kugira ngo bagende baze kurasa buriya bwoko babumareho. Ariko nshuti bavandimwe kuko duhora tubivuga buri gihe nta bwoko Imana yaremwe bushobora gupfira gushira. Ntibushobora gupfira gushira nkuko tubivuga
buri gihe turabibabwira tubereka no muri genocide ya 94 mu Rwanda abantu baraplaninze leta yaraplaninze ivuga ko igomba kumara abatutsi ariko nanone bariho barica bagaburira intwaro mu bantu bose mu baturage bose barica kuko mubizi bahera ku mwana w'uruhinja bakageza ku musaza n'umukecuru ariko nanone bariho kubera yuko n'ubwoko bw'Imana n'ubwoko Imana yaremye iriya mbino rero ya Kinshasa yo kuguma kwanga amasezerano yo kuguma guhinduka igahinduka ku masezerano basinye agahinduka bwaki gahinduka nukugira ngo agume yice bariya buriya bwoko nukugira ngo agume yice buriya bwoko muzorebe niyo bavuze ngo hari ibiganiro bikubizoba nanone bo barakomeza bakaguma bagatera indege zagiye mu Minembwe za drone zagiye mu Minembwe kuko mubizi ariko nanone kuko duhora dusenga amasengesho yacu zigafata ubusa kuko tuza dusenga nanone ngo zazifata ubusa ni nyinshi zihagwe niko dusenga niko umukristo asenga asengera igihugu ciwe apana babandi muguma kwisimbiza gusa mwisimbiza mudasengera n'igihugu muza musenga isengesho ryo kuvuga ngo ziriya ndege zihazi za kwica abantu binzira karengane zifata ubusa mana uzirebe zifata ubusa cyangwa se n'izindi zisigiye zihagwe niko umuntu asengera igihugu ergo n'Imana izayumva amasengesho tuvuga ntabwo upfa gusenga gusa ngo Mana ngo ndasengera ngo igihugu cya Kongo senga ushira kuri pointe uvuge pointe ya uvuge ngo ziriya ndege ziri mu koherezwa mu Minembwe ziza kwica inzira karengane zifata ubusa mu izina rya Yesu zifata ubusa inyinshi zihagwe zigwa aho ngaho ntizigaruke ziriya drone mu izina rya Yesu niko umukristo azasenga ariko muzoza musenga muzamureka kwirwa mubyina igisirimba gusa mutasenga n'isengesho ryiza ryo kusengera igihugu muzamurasa kuri objective murase kuri point isengesho apana kuva gusa ngo dusengere Kongo mwamwiterera muzamwerekana kababaro kabari y'abantu binzira karengane bahagurukiwe n'u Burundi bahagurukirwa na Kongo bahagurukirwa n'ari amagrupe yose ariko icyo tuzi Imana yabaremye ntabwo izobatererana iri mu ruhande rwa rero analyze yanje nuko uriya mugabo buri gihe aguma hinduka n'aya masezerano agamijwe nanone Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda w'igihugu cy'u Rwanda n'uwa Kongo basinye nanone nje ndabona yuko Tshisekedi azohinduka ati kubera iki kubera yuko ahora hinduka kubera yuko nanone afashwe nko kwa kundi k'umwana uhiye mu kwaha niko nje mufashe aguma hinduka buri gihe ariko objectif yiwe ari gushaka kugira buriya bwoko bw'abanyamurenge bari mu Minembwe nabi ushaka kubutoteza ushaka kubukura hariya gushaka kubumara ntabwo kureka kubivuga ese umuntu utabyemera kuko ziriya ndege zizamuka ziriya drone zikaja mu Minembwe zigasiga Goma ariho hakuru zigasiga Bukavu ariho hakuru zikazamuka zikaja mu Minembwe niki zikurikiye mu Minembwe niba ari abaturage bo mu Minembwe nukubasenyera nibyo bashaka ariko hamwe n'Imana dufite Imana ibabeshejeho dufite Imana iri kumwe na twirwaneho iri kumwe na M23 barwanira ukuri nanone bazotsinda niyo bari abantu baje nka kurya kw'inzuki baje nka kurya kw'iki hari Satumba bikoreye imbunda bikoreye intwaro zikomeye ngo ni buriya bwoko bagiye kurangiza ariko Imana yo mu ijuru dusenga iri kumwe nabo izibarwanirira tiziryama tizisinzira ihora iri maso tizinahumbza kandi ntizireba nk'umwana w'umuntu
niyo yeretse ejo bundi yereka Sebarundi intumwa yatumwe ntiyagaruka umunsi wa mbere mutumye aravuga ati ibyo ngibyo reka ndakwereka nk'Imana y'Isirayeli nk'Imana ishobora byose mwarabibonye ntiyagarutse uwo yari yatumye kubera iki Imana yo mu ijuru Imana yo muri iriya misozi y'umurenge amafaranga mwariye amafaranga wafashe wa mugabo we kuvuga ngo buriya bwoko bwo mu Minembwe izo za brigade zose utuma zigenda zikazamuka za Baraka zikazamuka ngo zigiye mu Minembwe guhasha buriya bwoko bw'inzira karengane buriya bwoko butafite icyo bupfa nawe buriya bwoko butagamije kugirira Burundi nabi ariko wowe ukaburarira ku ijoro nguze kubumara Imana yo mu ijuru dufite Imana yo mu ijuru twasengeye muri iriya misozi Imana yafashije Dawudi na Dawudi yaragiraga intama ariko yasinze Abafilisitiya ari umwe gusa ingabo z'Isirayeli zari zananiwe ariko Dawudi araza kubera yuko yarashorewe n'Imana ibuye gusa rimwe ryo mu muhumetso aridoma Goliyati ahangaha Abafilisitiya bose ingabo z'Abafilisitiya zisubira inyuma ziruka icyo nshatse kuvuga niki icyo mwakurikiye mu Minembwe muzakibona kandi mugiye kukibona mu minsi itari kure Imana yo mu ijuru Imana yasengewe hariya muri iriya misozi niyo muje hamwe ukaja hamwe ugafata abandi ngo nakagara mugafatikanya mukavuga mukagira gute ibyo ngivyo Imana ntibireba Imana ireba bari abantu bahe barengana bahe bazira karengane bahe bazira uko basa bazira uko baremwe rero nkaba mbabwira ngo murekera aho ngaho Sebarundi urekera aho ngaho kuza kuguma kwica kiriya gisirikare cy'u Burundi kuza kwica plito kiriya gisirikare cya hehe cya M23 hamwe na twirwaneho nibyo murantunga nyane muzingo gisirikare cy'u Burundi igisika mureke kuza kwica bari abantu mureke kuza kwica M23 cyangwa se nabari abaturage bose bari mu Minembwe nibo mukurikira cyane ese M23 na twirwaneho muvuga ngo nibo mukurikira kubera iki mudashika ngo murwane nabo ariko mugahita muviziya bamwe bakaja mu gutera abaturage mukabatera naho bari mu biraro mukabica mukajana inka zabo ni ukubera iki imbuzi utekereza ukareba nawe urebe kiragisi uriya muntu wohereje iriya ntumwa yawohereje ejo bundi nguje mu Rugezi ntiyagarutse uzibaza impamvu itagarutse bagiye bamwereka itinereri zose bagiye bamwereka amapozisiyo yose baye bamwereka cyashoboye kandi kuvuga ibyo nshatse kukubwira niki ni ukurebera hari ukarebera hari ukahigira isomo ukareka igisirikare cyawe imba ushaka kuza kurwanirira Kirombo batuma igoma agenda baje Bukavu bagenda baje gutera Bukavu kufite igisirikare gikomeye Bukavu niho hafi Bukavu niho hakuru igoma niho hakuru bagenda baze gutera hariya bareke bari ziriya nzira karengane bareke bari abantu b'Imana bari mu misozi biragiriye agaka kabo izindi mwarazimaze mwarazinyaze rero nkaba mbabwira abavandimwe twaba turangije tubifuriza amahoro y'Imana no kumva ibyo tubabwira byose n'ukuri ibyo tubabwira kandi ibyo tubabwira nukugira ngo twese aho turi tugume twibuke bariya bwoko buriya bwoko bwo mu Minembwe icyo buzira karengane buzira uko bwaremwe kandi Imana ntishobora kwemera ngo bashire yuko nta bwoko bw'Imana yaremwe buza bupfira gushira murakoze murakarama muze mukora subscribe mukore share mukore comment murakoze murakarama akaba ari channel yanyu Mutabazi Ayo Official twaba tubabwiye ko tuzogaruka ubutaha murakoze murakarama